Yo everybody, di ste, šta ima? Nadam se da me dobro čujete. Evo, rano jutro, novi mjesec je i predobro je. Znači, za novu šemu, za novi mjesec, baš mi je drago. Hvala svima na sabovima, idemo dalje, idemo naprijed. Čekiramo super bendove i radimo odlične edite. Možda nekad radimo edite, nekad ne radimo, pa eto. Spremio sam sebi poslasticu za današnje jutro jer sam rekao ovaj band moram, čekirao sam jednom, znači na prvomajskom inkubatoru, evo ovdje imam sa strane, piše mi, znači Kreativni krik, prije 7 mjeseci uploadao 15 minuti video gdje se svira u prirodi i to mi je, brate, pre cool. Evo ovo ću upali sad na sekund, ali vratit ću vam na ovu pismu. Nadam se da vi to dobro vidite i čujete. Znači, band se zove Pomelo Chess Society. Ja sam ih čuja prvi put ovdje na ovom videu. I bilo mi je baš ono cool. Totalno su cool. Tako da možete baciti uho, oko na ovo ako vam je, mislim, stvarno je dobra šema. Meni se sviđa ovako kad neko svira na otvorenom, samo dođe, donese opremu i svira, meni je to top. Znači, moja ideja kako bi eventi trebali izgledati ovako, evo. Znači, zamisli jebote festival, neki kurac gdje imaš ono 4-5 ovakvih stage-ova. I ti, brate, dovedeš ovako bendove, ljudi fucking sviraju i okolo se ljudi druže, meni bi to bio jebeni vrh. Ali ovi rasturaju, predobri su ljudi, svaka čast. Ali ja ću se vratiti na onaj vaš video. Čisto da... Super mi je stvar ovaka, predobra je. Kao neki progresivni metal. Znači, instrumental je sve. To mi je još bolje, mislim, za ovu muziku baš totalno dobro, ono. Iako spot ima priču. Tako da svim ljubiteljima neke progresive ovo je baš idealno. Tim više znaš šta je band naš jebote. Kužiš. Pismo je ludilo, a ono, baš sam ostao kad sam i prvi put čuo, jebate led. Da, ljudi, bacite oko imate tu sub i sinjajte ovdje doli u opisu videa, imate Bandcamp, Instagram i Facebook. Ja ću otići na Face. Gdje je ekipa, šta oni radi tu?
Tako da, evo svira na In Music festivalu, super, napokon neki prejeben band koji svira na In Music, bravo. Super, sa koji su točno datum, ne znam, ali bravo, baš mi je fucking drago. I sviraju na Beerstone Festival, vas ti boga ludila. Ovdje imaju svirku sa uživo učene. Bravo. Eto, za današnje jutro bit će kratko i jasno. Nadam se da ste uživali u kratkom, needitanom videu. Ekipa, sinjamo se!